Gittim gitmedim. Banası benim tege sayara betken bulgan bir nide hayriye konsert işledik biz yanvar ayında Şulpan nide Şulpan medeniyet üzerinde Zeynep bilen Abdullah Ulubuz. Bunda min tege jir arabasından sekirip çıkıp kalamda tezirek bulgan işlerine şimdi yani kovup gidip oturam, onları tağın içinde işlerine şimdi tağın kovup gidip tağın oturam deyip bunысы neyinde şayaru benim xalqım şulay dedim. Men bir üniversitegene 80'e gene para beraber kişi түгел, теге залларны шыгырын тутырып эшләгән вакытларда төрле юнәлештә эшләргә тырыштым. Аннан ничек ул сәхнәне ташлап китә аласың, әгәр дә гаиләңдә бөтенесе җырлый икән. Малайлар икесе дә матур тавышлы, Булат та, Фуат та, Булат белән Булат дип псевдоним белән чыкты бит инде хәзер аны яшьләр нык беләләр. Zeynep el tutamay ol gül. Şavuş atı kılık savan tuyda şavuş atı kılık tutarga uylamış. Ona göre manda tileseng de tilemeseng de Fuat tabii matur tavuşlu kişine oluruz. Onda indi gel toşlap git almışsın çünkü baribir balalar bilen aralashıp менә şu Булат bilen bir kızık kına doyuturuz kilip çıktı bitmiyor. Bulay fal anlaşılarının aytılgınça көңелләренә хуш килгән. Язмышын шул сәхнәдә булгач инде гел китеп булмый барып. Инде гел ябышып та ята алмый. Чөнки bir tege Rüstem Zakirov aytgani bit, men balakay vaqtda Ilhom abi Shakirov bizning avlodga keldi dedi. Intervyusida aytgan. Bu vaqtda Ilhom abiga 50 yoshda. Endi dedi, nega klubda endi opalar abilar yasharlar deydi. Bu Ilhom Qortaygash avlodda jiri boshlagan ekan deb aytdi. Mana o'zim endi har illarni o'tib ketdim. Mana shu xamal esga tushadi derak shulayroq aytgan. Bu bo'lgan hal mana men 58 yoshga bir biz foyda kerak. Biz foyda kerak shunda yaraymiz bizlar, deymi?